салом подписчикои канали Тоҷима ва шумо дар барномаи мечашем. Имрӯз ман чӣ хеле ваъда додам ки меоям мороженое хӯрӣ. Инаҳа номи и кафе номиш Айс кафе Доломития. Ман ҳамирӯз инҷа омадам. Барои шуморо видео мекунем. Мечашем чӣ хеле мороженое доранд. Ина менюи мо. Ҳаз мо мебинем душта чӣ хеле мороженое аст доранд. Ина хали доштай простой, просто дар як стаканча чандтан ҳар рангош. Ин хали барои кӯдако доштай мушак снеговик. Буд инҷа чӣ хеле дига доштай. Ина и 350 евро дай. Ҳамин чизошта болош ва филиош. Ина и замбуракай. Ирам 350 евро. Ҳама ё 350. Инҷа 450 ҳама ями чиза кор. Орехиян чормағз доран шафтолай ушта якмишта. Ина ишта чормағзай ёш вафлян қатир чинои дилча. А иҷада рангиш макаронай. Макарон болиня якмгиш. И 440. Уш фруктовияй. Иш коктейлай. Ранги коктейл метова. Барои ташта об болишта зифрак. Иш ба чай. Ба апельсин. Ишам иш 5 сомона. Ишай ҳама зуршона качи. Подписчикош мо деген ванилини шпагетти. Инаҳа. И 540 евро. Инаҳа ванилини қати соусаш. Иҷада хай навистаги карамелни ана и кивияй. Ана иш ба кивияй. Уш хай фруктовияй. Иш ба шоколади ореоай. Иш ҳам фруктовияй. Дигарош ист. Инаҳа кивиш бо. Йогурт дадруш бидай. Йогурт бо қати киви бидай. Бо шафтолу бидай. Иҷада бо подписчико чояй, кофеяй, коктейлай. И менюи ҳамҷай. Подписчико ана мороженеро овардан. Ина и пинокияй. Мушакай. Ана иш олчаги. Нигоҳ кунед қадар қалонай. Мо ирӯз ҳардиша мечашем. Чӣ мазза доранд. Ман леки нахӯрдаги маззои ёрам. Подписчикош медонем чиро интихоб кардам. Ман ана хали пинокиро якта гирифтам. 350 евро. Бо якти дига хали олчагиро гирифтам. И 450. Аввал мо мечашем мороженое пинокиро. Мушака мечашем. Ин ҷода қандак доштай кул чашим халда. Бесте. Инеми поёнгиш чиай? Яна чиай ку? Ранги творогай. Ина иҷоҳош қаймоқи болои кофеай. Навдед насиқати қандако. Ози сиёша мечашем. Просто шоколадай хирихтагам. Танаша мечашем. Танаш шоколадни мороженое. Ман шоколадниро дӯст медорам. Боло руша мечашем бо. Руш банановияй. Руш банане. Аки биниша мечашем. О, биниш сахт дай подписчико. И қандакай чай. Руша мечашем. Банишика. Подписчико руш ба маза дай. Мармалотай бо M&M's. Аки ҷои зуруш вафлиш мегазем. Растай вафли. Ба маза дай. И мада фори. Асобина инеми ҷоҳош. Қаймоқи.
нехай мехоне творогом хали более кофе да медези куяти. И мада мақул шуд, шоколадаш мада очень. Айма бисёр мада шоколадаш мақул шуд. Академиша мечешим. И пекони буд чи буд короче хурде мешан. Ба маза буд иҷаш камтар гаус буд. Мана тунистем неки камерачи ман мехӯрам. Мегзарем ба қисми анаи и олучагиай дар болош ба фикрам хафайку барои кофе мерезанам хали намедонам неки мечеше бо ин хали сафедка доранд сурати маружни салом гуфтаишам бо ҳозимо ишам чешем иш патиско қошиқиш халиб дай иш боша қошиқиш халиб дай иш кругли иш чаркинҷав дай аввал мечешем болои болоша ам қашинай и хали малда тишкусо нахӯрад хали олучоша олучош ширини ба маза кан мегзарем ба қисми хафуш точно хафиамон кофе мелезкуам халибдай аяма чизи зӯша медани чакаска санг будай ирам мегазем иш ай иш да ба мазае иш ман махуш ака и дурушта чӣ дора бо дурушта коктейлай и патишко иш агар коктейл боша мороженишро куҷоеба мо морожени заказ кардем ку ини сафедча бинем кучаево ана иниш морожени дай морожени йогурт дай ба мазай патишко агар шумода маҳкур шуд бихаре ба мазай фуратон ба кӯдакотон айхале хале ба ахтон айхале бихаре ранги мадаем хали кафе бишине ба ҳазур бихаре бисика ман дигар хурдан метавонам намерам баҳои ин морожени 4 баҳоиш 5 офарин иш камтар сливки дора намешаш хурдакам короче мада маъқул нашуд мороженое ки озимо хурдем ана медам магазинаш